Wamerwa for Pastor Josephine. Pastor Josephine, wapui piyopo Benson wek oi on maling. Pastor Josephine wapui matek. Foyo nego Josephine. Amero foyo un weng mau choke tilkan. Ka beri yom tweet panyom. Pa Benson katel kimili. Apoy uba. Amoro wu. Lotero lotero wa mara wa fuy uma tek ba. Andong lok mukena tiemo dia. Una mena beto katel ke Benson gene mili paka wa ya giki. Ato bele biendok mapol tiemo dia. Andong pabi bedu da koro dak bijemi mukena tiemo kitika koro na tiemo takabora. So ano ni miro amot Benson Kinke mili makena giti wele wa ma wara enero matin. Lok mapol dong latit lok la kwat latit lok utira ko ero matek mili karga lok moti mar bichweru chwinyi pechoy buk yen ina ye cherkwan lok palatit lok mabe motero chura ne biara dek wi achel ni chaka ki tiamba paka waya kiki da makwiri bedong ngat makwiri mabichung matek pe konyo Benson weko Benson ka karo mawako karo ki wiye ngo ki karo ma no wiye tek no wiye te malo Benson pedok ti da mama be maloyo mili ki wai mila edong da mama be madong loya wai Mayer kikin mege o mapol ada kikin anyara mapol. Walego ruat la chwenye o mege ki konyi wek ini nen meru keken. Wan waworo ki honorable ento ya yom pinano honorable la konyero Dennis Uchen. Abirga kwili ira wachini Dennis amero nano la gerichi. Mano bebe wera mara dada mar tutwal. Dennis council me a bit guru district kan. Awar katel ki council angwen ma en kombetika duoya an. Council angwen una Solomon Rajkara. Atiku wachu ira ni Solomon nerwe. Gena amero nano gen be. Ata jongel agi on. Era ma mero nano nene chingi olaka chingi mala cham. Omero lake obetale ting pa Benson gene ke mili. Iwa beberu yom tutwal. Ti wanki Solomon Rajkara. Solomon beru kansila angwen be kaka eni. Solomon cha mukere gwake mot jolu tuwano konba. Cha mukere igi beberu yom. Ka yende chero mapay mot. Mot gi kawe akwanwa Foyo mami. Foyo pastors mpola nero gitikianwa. Foyo wan lwa ko dusu ana kwa kija ni pawa betiago yokibu chawa ne petian lok madong ke wajo lok lobo mukane wono meinwa an pati lok mo pol an angeyo Benson kar ma chok tutwal atiko winyo Benson radio ato idok mo mia ma wabino watika temo need assessment Benson temo approaching an wa mera kichimoni yene la tela makany atike yop minyom konya betie wa ni tijubutia chapera rio ne weng na tio jinja ato nero nyomini abebertie wa la wo ana wardi wo mene ne dugu aberu yopa Benson fo luonga taro kede luonga ke jomo kenene iloka nyoma te kilo rio nya de ken me achel ni nyom pe oye kapedana rio me ate gudi chwinji kane wo penda ko Benson gena go kare ni o chawe ni no do ata mono megi wo mokene ki megi wo mokene no rio wa eto kawa nyombe tigian achel kwa nyombe tigian me ariyo dwi chi lok waje ni kadana riyo nyome dako dak erwara cho karo mano wara chan chi dak en winyo na cho kong loko pe kare mabebe eto ka be loko ramo wi dako dak leo lok ka jo ariyo ni gunoko malok do kare yut ki pil guero lok jirane dong winyo walego ni Benson kien kemien ore gulok magien ni kaya gi winyo na ter loko tero ni lok pol lok utiak ko kia pote nyim kara pote kot ci dan wor we joni pe gi lok kon lok ye foyu ma tek le ba pol met gum ki wonwe